أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبتي أخون أقول من وهكذا كم جدني إيمان كموجة وركون تكابه قطن إسوديا دد وهوجا. أقول من وهكذا كافا واني الله سبحانه وتعالى إيمان وما به قطن adi hama hemme ilahoge malaika bekaluna nan imam ma begoto mi wagut koluge kudakama ko min komme mawduge swara kuru ko mi dannawala ni henamas lobata khunne hitame ko men faha kollen jehe kamaki amu diri ulumuga algon men awadineti ulumuge terega kamuga avias wara gina faharan emme muhimmu maalumat algon men bitibeni handan netumuge terega nota farwa kuda kurawegen ekam ma boda isna nuganevi hembai befuna iman kamuge rukun taka begotun suwal kollevunima ei kita rukun to wes bunan undaguwa befun tibbawa fahetto hayetto hame ifadan e rukunta hame ekani ijmali gotegga wakibakim vidalwam wes datiwa bekalun tibbawa ehmi mami waran hitam huri kamek algon men nan eba inge iman kamuge komme rukunaki ekamuge machan algon menge iman kan aqida bina fa rukun en evs rukun algon menge aqida algon menge iman kamuga univejje kamavana ma hisabun algon menge iman kamuga dairan beruwegen ebade em war nurakateri halate gamyona fa hareg algon menna namaduga kiyawadan je tankolen nota gennen je harakate nengum fada kamennu islam diinuga iman kamuga rukun nota islam kamuga rukun algon men kiban univegen diumak e diinu miha beruwegen dane kam ehmima farwate riwanjen algon men zaman sure danna kankan kamuga hi kollagen tibegen fudeka nek algon men naka mi fenuma balaru ehmima mi algon men wa ka mi dakani kulen denne fadan hadis basfuluga asfa tartiban algon men balala rugos jibril alayhi salam rasulullah sallallahu alayhi wasallam gari hoga iman kamaki ko bato sual denne winduga hadith kurvi basfuluga asfa fadan an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi Allah tiba imam wuma di ilahu malaika bekalun imam wuma di ilahu bawale fattakan imam wa rusulihi wal yawmil akhir wa an tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi ehmima mi tartibun algon midani mi do algon me baga dakani timwana rukuna behe gotum fattakan imam wuma behe gotum lobete akhunne mi huriha fattakan Allah subhanahu wa ta'ala bawale wa huriha fattakan asfami wani faratakum manba'akum ay Allah subhanahu wa ta'ala hadratu maana ek Allah subhanahu wa ta'ala bawale bihuriha fattaken ay Allah subhanahu wa ta'ala ge wahi basfule ay Allah subhanahu wa ta'ala ge basfulun ehem evs farata ge waha ke bahen e faitoga nuwan ehem begin habush karen hijra wadagen nevi sahabi bekanunge arihum habush karage veriya najashi kit qur'anu minbare adwesema fauga vidalwani Allah gandi dannome Isa alayhi salama baba levunu basfulu taka ei hama iffaratakum ittakum in asasakum manik Allah subhanahu wa ta'ala ge hadratun asfawa basfulu take lobata khunne Allah subhanahu wa ta'ala baba levi faitake kiyagen algon men wahaka dakkaruga hanma fulu kurawati ni wahaka dakkani Allah subhanahu wa ta'ala bawale bi faittan e oy gota bawale vunu gotan hurumuge wahaka e gotan huri faittan e Allah subhanahu wa ta'ala ge haggu kalam fule mistakun ege fon badal kufawa badal kurun ege terega himene gotuge nu ehmima algon men nakan nege Allah subhanahu wa ta'ala bawale bi kita faikame ila subhanahu wa ta'ala ge rasul bekalunna algon men nakan ila subhanahu wa ta'ala e khabar kurava wa fenne ehmi ma algon men minu kutaga
إجمالي قتجا إيمان بانجهني الله سبحانه وتعالى إله سبحانه وتعالى رسول بيكلنا فيتك باوا لبكم أي أقول من نعيك عدده نيجك إنما صلى الله سبحانه وتعالى كيرت قرآن وجا ذكر قربا فاوي إيه ترى مدو فيكول جواهك إيه فيتكن أقول من إيمان بانجهنا هم نعنجني فاوا كم فتك أي باوا لبون فتك كما مدوغا أدي هم إيه فتا به قطن تفسير أسفاوا فتك كما فانما إيه تفسيري قطة كورو قطة كدنوانما إجمالي قطة قالقول من إيمان وانجهين الله سبحانه وتعالى إله رسول بيكلونا فيتك باوا لبي كما أدي إيه باوا لبي فيتوغ ترين باي فيتوغ خبر أقول من كورفا فاوا كما شاء باوا لبونو نوت خبر كورفي فيتن أي كونكم فيتكن أقول من اعتقاد كورما إكوغا إفتكا بتفسير واحد أسفا كما فانما التفسير تبص أقول من اعتقاد كتريجا بحثم وان فين مكيني نوت الكتاب أرايبهم مكيني جماعكم إكورما نوتا إكتي عندك هدالم إنما ميدو أقول من كتريجا عامو كتيجا واحد كدكالو عابين كتريجا كتاب مكيني ليفاوا فيفتها إكورفا فيفتها ehnya hama komme echves ekko jama ko fa behetuma nota bondi bandela fa bevuma arayboge usulun kataba yaktubu beenun kurwen miyad algon men wahaka dakka mawduge gotun algon men wahaka dakkani Allah subhanahu wa ta'ala ilahu ge rasul bekalunna ilahu subhanahu wa ta'ala bawa labwa fawa ilahu ge kalam flutawge wahaka e kalam fluta jama kurwi lifawa wumuge wahaka nota elifawa faytoge wahaka aray bawga adiyo bawga yes fataka vegen nota evegen miyannani akurutake evve jamaave en kalimen hedi e kalima ege anen kalime ka guligen as kalimata guligen anna ibarataken ekulevi ibarata takuraro vegen gos fayfutaka vegen fatta midani ehmima Allah subhanahu wa ta'ala ila subhanahu wa ta'ala ge rasul bekalunna bawa labwa fawa fayfuttake evve ekati gandaka vegen as foittake gotuga algon menna mi libi fami wani ila subhanahu wa ta'ala ge alutakuna bay far Allah subhanahu wa ta'ala bay bekalunna fotuge badaluga suhuf nota sahifa bawa lebikam bes engin eburi maneki bay fayfutta bawa levve bikam ehem bima huriha tanegga huriha bekalunna baawale funiki hama ekati gandaka nuwata ekiga jama kurebe gotuga huri faytakennu bay bekalunna suhufuge gotuga nuta fayfutta gotuga wes fayta baawale fawe adalgon men furatama faytakan iman ba eruga kurin algon denne fadan iman wa mejeni ijmali gotegga Allah subhanahu wa ta'ala ila subhanahu wa ta'ala ge rasul bekalunna fay baawale vevi kama nota faytake baawale vevi kama nobete khunne elu meri maduga khilafu fe difabe Allah subhanahu wa ta'ala huriha nabi bekalun navs fay baawale vevi to nota fay baawale vevi hame kani rasul bekalun natto agor menna engin ebori kirit qur'an ge bayen nasutakum Allah subhanahu wa ta'ala huriya rasul bekalun navs fay baawale vevi kama adi bayen elu meri vidalwa gotum nabi bekalun navs Allah subhanahu wa ta'ala fay baawala wafabe ehnamas algon menna enge kamaki komme rasul bekalaki nabi bekale kan ehnamas komme nabi bekalaki ei rasul bekale nunka ehmima nabi bekale ge ta'rif ga algon to madamati be funna mikan ever tafsil ko enge wada gannawane nabi bekalaki ei kurin fonu nabi bekale rasul bekale ge risalatu akum handan ko dinuma wada gannawa bekalaku ehnamas rasul bekalaki e bekalaka wakin shariate bawa levigin e bekalaku e shariate tabligh rabba bekal ehmima shakke besne gotuga komme rasul bekalaka bes foi bawa levene e ameduga shakke nek algon men nang ege adadu ege minbaru nengun kam ga sem jumla gotega algon men iman wani Allah subhanahu wa ta'ala fafuttake nota fattakin Allah subhanahu wa ta'ala ilauge rasul bekaluna baawale be bikaman e fahuga kurin denne hin Allah subhanahu wa ta'ala wakim baawala bawa fawa
نوتا ذكر كربا فوا فيتهوجي مچان أرغون من نوتا فيتكان إيمان بان الله سبحانه وتعالى كيرت قرآن مي وحي باوالي غوتا به غوتم وحي كربا فوا بس فلغاوي وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا الله سبحانه وتعالى يا إبس إنسانك واهك دكن نوتا إله سبحانه وتعالى يا إله سبحانه وتعالى إلك مخاطب كربا بس وحي كرفون ميوني وحي ذريا سيدا أنغوا أنغيومكم نوتا حجابك فردائك أن فراتم أنغيومكم نوتا إهم بيك لكو مانك رسول بيك لكو وداغ النوا بتنو رسول بيك لك مرادك ملائكة بيك لكو رسول بيك لك جبريل عليه السلام إكليك فانو عام غوتيغا وحيا غن وداغ النوني إكليك فانو وداغين فورك دبوا وحي غوتو ميتيم با وتك وحي مي أنني الله سبحانه وتعالى إذن فلا إكوغا أقول من فتكان إيمان بارغا هندانو غبهتن جه إكمكي أي الله تعالى باوا لبي إبس فتي أي موسى عليه السلام باوا لبي توراة كمغاويس عيسى عليه السلام باوا لبي إنجيل كمغاويس داود عليه السلام باوا لبي زبور كمغاويس موسى عليه السلام إبراهيم عليه السلام باوا لبي صحف كمغاويس أدي محمد صلى الله عليه وسلم باوا لبي الفرقان القرآن كمغاويس مين إبس فتي إفتن أنا فتن تعارض نوانك إفتن أنا فتن أرار نوانك دفتك دمدوغا فشو إرمن نونانك سوبكي مهوريها فتاكي بس الله سبحانه وتعالى حدثهم بابا لفنو فتك مغواتي كورين أقول دني فدان إسودي الاستوغا مهمني فتاكي الله سبحانه وتعالى كيرت قرآنوغا ذكر قربا فاوا فتا إكتري كورين أقول دني فدان أقول مهما زمان السورة هندان هن غوتا موسى عليه السلام الله سبحانه وتعالى توراة باوا لبيبي أدي عيسى عليه السلام إنجيل باوا لبيبي موسى عليه السلام زبور داود عليه السلام زبور باوا لبيبي أدي هم إبراهيم عليه السلام الصحف باوا لبيبي موسى عليه السلام باوا لبيبي توراة كمغا مي آياتغا صحف إبراهيم وموسى مي آياتغا مي صحف أي توراة إجتريجا همني قطعا كم دكيودا نغنوا بيكلون دكيودا غنوا موسى عليه السلام التوراة جيتورن صحف وسباوا لبيكما إهم بما ميكيرت قرآنوغا الله سبحانه وتعالى ذكر قربوا فوا فتاكي إيجي إتورن دين كيرت قرآنوغا الله سبحانه وتعالى ذكر قربوا فواني كيرت قرآنوغا واهكا أي إكفارو إكي عبارات غتوغ الكتاب غتوغ نوت الفرقان غتوغ نوت النور غتوغ إنهم مستفاتو ننموغا أدي إيجي تورن كيرتي قرآنوغا نوت القرآنوغا نموغا إهم بما أقول من دنم في الله سبحانه وتعالى مي دي دفتوغ دي مدوغا نوت فتوغ مدوغا إبس تعارض كمل لبوا في نوانك دنگوتي الله سبحانه وتعالى باوا لبوا فت ميغوتا باوا لبومون أن إرغا أبدوس كوريغا باوا لبون فت تدكورا فتك غتوغا فهم باوا لبوا فمي أنني مساكة تبفهم أدوسوان إنجيل أبيغتم الله سبحانه وتعالى وحي كربني مصدقا لما بين يديه من التوراة ما إذا سورة كسال سوان آية إفتوك كورين باوا لفاوا توراة بس فلوت النوت إفتوكا وواهكتا تدكورا فتك غتوغا إنجيل باوا لبوا هم يقول تكيرت قرآن بيقول الله سبحانه وتعالى ما إذا سورة الثالث أفنى يتقى وحي كرفني مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه مي ورقد بصفل كيرت قرآن الله سبحانه وتعالى دبوا فوا ورم متبري شرفك جواهك مي آياتك مي ذكر كرفني مي آياتك مي أنني إيجي كريم باوا لفن هوريها فتك تذكرا فتك غتوغا كيرت قرآن باكم مصدقا لما بين يديه من الكتاب متنو الكتاب مقصدك فت لام التعريف اسفا ابني مولي جنس اكون همنه غتو معنی کی الله سبحانه وتعالى ام فرتم دوهم فشك محمد صلى الله عليه وسلم هم نوت عيسى عليه السلام هم اباوا لبهورها فتك تذكرا فتك غتوغا كيرت قرآن مباوا لبني يفوغا وحي قربني ومهيمنا عليه ادي فتوغا مچا غدا كما حكم
nuwata baaru werikan nuwata ehen gotaka bunanama ehen huriha fote mansuh ko e huriha fote ge macca baskiya fote gotuka mane ki emme faw bas fule gotuga kande eligenda fote ki kirit qur'ane lobeta khunne algon men ebenge hama madama anekas dekewen we wake nas mi huriha rukun take errukun an rukuna wani gulila meifa kama meduga shakkenne sabaki algondo mi fettoge wahaka dakkarugo mi fettaki allah subhanahu wa ta'ala ge fettoge wahaka ila subhanahu wa ta'ala bawale fettoge wahaka hembima ila subhanahu wa ta'ala imam bumuge tereya mikam bes guligen dan hama hemme allah subhanahu wa ta'ala mi fetta bawale be ila subhanahu wa ta'ala fono be rasul be kalunna hembima rasul be kalunna imam muge wahaka bes mikam muge terega dan allah subhanahu wa ta'ala muhammad sallallahu alaihi wasallam kurin fono be huriha rasul be kalunna huriha nabi be kalunna fono be comme be kale bes e be kale ge qawmuge mistonge kariya ennamas muhammad sallallahu alaihi wasallam mi fono bani emmeha mistakunge kariya emmen shamilu wagotu ehemmima kirit qur'an wege midani ehen huriha fottake ge macha hukum qura adi ehen huriha fottake mansukh wegenda fotege gotuga kirit qur'an bawale ma foga ehen fottan e mansukh we fawa fotte gotuga mi ayatu algon menna kande eligen dalilu libigen ebade ege turun kuri zamanuga faharega ek gawmegga rasul be kala hunnawa eruga hama eruga ehen gawmegga ehen rasul be kala ko nota nabi be kala hunnawa maki ei hingafa wa kame adi bay rarra bay gom taka allah subhanahu wa ta'ala vidi gen etar rasul be kala fahara bawa fonu ba fa algon men be kirit qur'anu allah subhanahu wa ta'ala tin rasul be kala ko fahara bes fonu ba fa kan ebay geteriyan ebamium iman no dogu kurati fa'azaznahum bi thalith e timmana be kala fonu bagen e be kaluna izzat debe wa kurin tibbe debe kaluna emima edu sorga effote bawa lebevi adi ane fote bawa levegen ede fote ge demeduga effe mansukh kurum ga sifane fotuga netuma ki ei ekashigem wakam ennamas algon menen eba inge fayta mansukh wegen diuma ki allah subhanahu wa ta'ala kandalu wa fa sunnatek ehmima injila behe gotun allah subhanahu wa ta'ala wahi kurba fa wa ayatakum algon men ebenge tawratu ge bayin hukumtan isa alayhi salam wadage badal kurba fa waka tawratu ga bawale fa bayin hukumtan injil meduri kurba isa alayhi salam meduri kurba allah subhanahu wa ta'ala badal kurba fa waka ei zamana waguta halata gule gotak allah subhanahu wa ta'ala ka kum furta badal wegen annago to farega waki ummate ge halatu waki gawme ge halatu wahi gotakan otima ebeka gule gotan allah subhanahu wa ta'ala hukum taka shari'ata bawale mafawg ehin qawmtan nota ehin gawmen ehin bayge halatu wahi gotakan otima ebeka gule gotan allah subhanahu wa ta'ala fay bawala bawa hukum nota shari'e kanda alu bawa fawani ehennamas muhammad sallallahu alaihi wasallam ge shari'e allah subhanahu wa ta'ala milabwani mulin tafatu shari'ate gotuga mulin khalidiyya shari'ate gotuga mane ki dem baatil kamen ege kurimmas fahummas awmen nuwa abadan onnan shari'ate gotuga hemmima emmeha mistakunna shamil shari'ate gotuga muhammad sallallahu alaihi wasallam ge shari'a levvima e shari'a furihamo mafawga mane ki hijran dihawana haruge hajjuge terega rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajjuga hunna wanikom مائدة سورة تنفنا باوانا بابا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا مياه باوانا يوم فوقا دين محمد صلى الله عليه وسلم شريع نوتي كريك فانا باوانا بونو كلام فلا منسوخ ومبس أدي أني ومن إترو ومبس نين إفن إواني إدين إواني فريا مكوريفا إشاري إواني فريا مكوريفا قيامة هميا algon menna miyadu fennam miya kuri aruma duniya kudavuma huriha wasilat takige dariya miyadu algon menna ebenge muhammad sallallahu alaihi wasallam ge risalatu note ilahu kalefana bawale be fay shariyan algon menna fude kan duniya komme tanakavs komme bayakavs e fay libigane mene kan komme bayakavs e fatun maalumat libigane e fasiya miyadu algon menna duniya dakkawa allah subhanahu wa ta'ala ekiki nanna mugaviyas teknolojiya tafatu wasilat toge namugawies adi da turfaturge magun kamugawies insan naka miedu wakitanegga hinga waki khasa kama kavati duniya ge denti baykan ekan hasil nukure fada halate ganu duniya miyoti ehmi allah subhanahu wa ta'ala haqiqatu ko ila subhanahu wa ta'ala ge emme fawfay bawala bawafa miwani
huriha wagutaka huriha zamanaka ekashigem wane gotakkan algon men eben ehmima kirit qur'an de fami wani huriha fa futtaken huriha fattake mansukh qur'ane fotteke gotuga e fogo algon men iman wanje Allah subhanahu wa ta'ala bawa la wafawa fattawge teren kurin algon denne fadan ekiki nabi be kaluna ekiki rasul be kaluna ila subhanahu wa ta'ala tafatu fatta bawa la wafawa ne kama hen namas algon men nang e huriha fattaki ko ba kame nenge kama ila subhanahu wa ta'ala algon men khabar kurwa wafawa kame nun ka hemima الله سبحانه وتعالى القرآن وحي كربوا والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل مي آياتك أم ينقوني إله رسوله محمد صلى الله عليه وسلم باوا لبفتا إمام مقواهك أي كيرت قرآن قواهك إفق وحي كرم والكتاب الذي أنزل من قبل مانك أي كرم باوا لبنهورها فتكن أرغن من إمام وان جيواك إن آياتك الله سبحانه وتعالى بقرة سورة ستيك تيرس هوانا آياتك وحي كرم نقول آمنا بالله وما أنزل إلينا تبامي بناشة تمام من إيمان بالجامع تمام من باوا الله شاء أدي تمام من باوا لفنو إتشكا يفوقا دنت قراركت مي أنني إكيك نبي بيكنون باوا لفنو تكتيك واهك الله سبحانه وتعالى ذكر قرفني ذكركم جملة قتقا مي وحي قرفني وما أوتي النبيون من ربهم إمها نبي بيكنون بيكنون والربك حضرة باوا لفنها يتشكن إمام لا نفرق بين أحد منهم إبي بيكالون كوري إبس بيكالك فراو كورو منتي مانكي إبيكالكي إهن قوما كان إهن تنك فنوفنيتي ورسول بيكالك النوي كمس إذي كولو هدوه إنكار كوروه نوتا أقول من كفر ونوتا دكولو هدا فراتك غتوغا ومن نتي هوريها بيكالون بس هما كورا غتوغا أقول من إمام إهم مجين بلّا لو بتخوني أقول من عقيدة كيها صافت أهل السنة والجماعة عقيدة هوريها نبي بيكلنا هوريها رسول بيكلنا كي معصوم بيكلو الله سبحانه وتعالى إلى سبحانه وتعالى وحي باوالي ومتكا اختيار كرب وافا بيكلو بيكلنا كي عام أصول إنسان أراجن فدا كتر فافتكم طاهر كرب وافا بيكلو إهم بما نبي بيكلك رسول بيكلك بهجتم كم فراتكم كم واهكين أقول من جنسيس مروة خلافه إبيكلونجي اسمتا خلافه إبس واهك دكاف كما فانما أقول من إيه كان إليجين إنكار القرآن كان إليجين إنكار القرآن أي مثالك توراتك مية أقول من نفنه توراتك ليه فيكم غابيس نوتا إسرائيلي روايته ترين زمانه قاتبي يهودي نصارى إنك فراتهم أقول من صحابي بيكلونا همين إفاوا واهك كم غابيس مثالك تبي فونا إبي ودا غنوان نوتا فني ودا غنوان إيجي تدو دوجي بلالو من نتي نبي بيكلونا رسول بيكلونجي مروتا إبيكلونجي كراماتا إبيكلونا مدوغا مؤمنونجي هيتوغا أننبا قدر ما كان جلي داغوتا قومك مشهور فيلم كله ميهم كله فاوا دراما سلسلة كتبه فلون دكي ودا غنوان ماتيوري مان ناميغا اي امهاروني ديوه بومبس دبو كوريف ادو اليفا ايغا تفات واهكتا نبي بيكلونا رسول بيكلونا بهيغتون ايبا دكيوه دك موندي ارغول منگه تري ميهكو آمو ميهكو اميهك كيبان نوينغا باوتوگه واهكا ميگه ترين ابوا كلون هم هندان كل دينن كيرت قرآن الله سبحانه وتعالى ذكر قربا فوا واهكه كابس غولي غوتا إسرائيلي رواية وغن واهكه اي داود عليه السلام بهيغتون ekale fanu ge hangurama ge lashkara fonuwano ekale fanu ge arihugawa bekale ge ambikambalum ma boda riti vegen ekale fanu shawgori wada genne kama bhutano dogu hadagen wahaka dakka adi ekale fanu ebekale ko hangurame fonuwa maqsadaki hangurama ga shahidu wegen dium efawga ekale fana libwada gatum eruga ekale fanu ge nuwadiha nu ambikambalum tibbawe baki emme ambakuri bekale farapulun e ambikambalum hoddo mattaka ekale fanu qastu kurevie ehduga Allah subhanahu wa ta'ala hanguramen ebekale fonuwa akuga malaike bekalum geteren de bekale fonuwa wa ekale fanu imtihanu kurevi kaman asfawa hukum kurumuge e wa hakeki e Daud alayhi salam ga ambikamulna be wa hakeki kamuga Israili riwayat toga asfawa aum tedukura gotaka mifada wa hakata faturamun dadiu mi buddhi salamatun huri evs mihku qabul qur'an wa hakenno nabi bekalunge
macca nota nabi bekalunna behe gotun hedifawa wahake kama vihim den kinato wani misalaka ande algon menge terega iman wegen tibi mistakunna nabi bekalunga tahiru kama meduga bekalunge ma'sumiyatu nota ismata meduga iman wegen tibi be bayaka ei evs hariga qabul kurwene wahake nun allah subhanahu wa taala kirit qur'an ga jassawa fawa ewa misalaki nuwadiha nuwa bakari ge wahaka adi ebbakari libuman edi dawa qura kam ge wahakas ekale faanu kurimachan hushorun wahake ki evs hariga ekale ge faana adi ekale faanu ga ambiya mikabaluna gulun huri wahake nu hame fadan lobeta khunne algon men iman ba eruga handan kuranje war muhim mukamen faytakan algon men jumla gote gami iman bani allah subhanahu wa taala faytake bawale vevi kama rasul bekaluna nabi bekaluna adi bay fe futtoge nuwata bay futtoge waka ila subhanahu wa taala dhikru kurabba fa wakama kirit qur'an algon men bayan kurabba fa wakama den em fotega asfa wa khabaren algon men ki ha warakat to te qur'ani nota do qur'ani miedu furtama kamaki em fotega khabaren algon men na fenijje kama vanama algon men e fotega otiti algon men eche te devves nu qur'anam adi dogevves nu qur'anam sababaki miedu algon men na enge kannen e fottoga eheri allah subhanahu wa taala ge wahi basfruta ki tanun qobakame nuwata ebami hunge itura koffa waddafa huri wakata ki qobakame algon men enge kannen emvima faharuga em wahakin algon men gastuga do koffi kama vanama algon men do kurevidan allah subhanahu wa taala ge basfule adi algon men egen wahake tedu koffi kama vanama ege tere waddafa oi dogu wahake tedu kurevidan emvima algon men rasul sallallahu alaihi wasallam kandalu wa devwa fa manhajaki ei efada wahake algon men dogwes nukurun adi teduwes nukurun khabar to gutereng asfawa ennamas e khabaraki kanda eligen algon men ge diinuga sariha kon asfawa khabaraka khilafu dogekkan algon men enge kama banama dogu quran adi algon men na diinuga asfawa khabaraka eggekkan algon men na enge nama nuwata diinuga qur'anuga nuwata sunnatuga ekamakan e quraru wa fada nuwata ekamakan hekide fada basfulen asfawa kama banama em fotek go ikamuga wes algon men e wahake tedu qur'ana ikamaku tedu mi qur'ani kivegento algon menge diinuga ekam otiti algon men dogu mi qur'ani algon menge diina khilafu wati enu khabartan algon men dogu nukurum man adi tedu es nukurum rasul sallallahu alaihi wasallam bayan kuru wa hame gotan hukum ta allah subhanahu wa taala kurim bawala wa fa fitawga wa hukum ta kibes algon menge shariata eggotan algon menge diina eggotan hukum ekama wana ma algon men e hukum tedu qur'anam adi en algon men amalu wes qur'anam adi hame himme diina khilafu wa hake kama wana ma algon men eti dogwes qur'anam nota algon men en inkarus qur'anan ei algon men na ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakwa de wafa wa gotaki fattakan algon men iman bumuga kande eligen algon men handanu ga bahatanje wara muhimu nukuta takin ebul egetereng en nukuta ki allah subhanahu wa ta'ala ge hadratun bawa levigem ba eilahu ge kalam fulukan ebas fuluta ki eilahu baswahi kurabwa fawa bas fulutakan algon men kande eligen hituga bimbol naganjen yakin kuranjen mane ki allah subhanahu wa ta'ala i baswahi kurabwa farate kama eilahu subhanahu wa ta'ala wahi kurabwa angawa fawa bas fulutakan efettawga evani en evs faratege basnuga kurin alwolo denne fada manik allah subhanahu wa ta'ala i bas wahi kurabwa faratekan algon men yaqin kuran jehne fettawge waha algon men dakkamun dar sabaki efettawga wani ila subhanahu wa ta'ala kalam fulo ila subhanahu wa ta'ala bas fulo ila subhanahu wa ta'ala wahi kurabwa fa wa gotak ila subhanahu wa ta'ala angawa fa wa gotak miwahaka miha haru adum dannon je sabaki islami umme fashigen as zaman kolen nimi sahabinge dawru nimen karifa wanikom ummatu ge teriya tafatu fitnata verivomun ege terega ufedigen e fikuren ei mu'tazilanna adibes enun emihunge magugati bi bay mazhab tawge ahulwerin kirit qur'ana ki ei makhluqe kam abune wa haka dakkam fashi mi warabbodo fitune kam wegen dia islami ummatuga dinu ge bodati ilum merin bodati imtihan taka kurimati be bekalum
qatulu kurabi duniyen dan jehunu nota jaluge golitawga ebe kanuna bodti aniyata libigendiya kame kamuga wefawani kirit qur'ana ki nota Allah subhanahu wa ta'ala bawala wafawa kalam fuluge gotuga algon menna fenna me fafutta ki ei makhluq kama bune da'wa kuramo dia bayako nota ekamuga aqidaga ti bayako ufedigin ama adi ekamattaka eruge khalifa ya adine kariga tibi iluman nisbeva bay farata wa kadaka ya khilafu wa ilum merina tafatu adabta dew mungendia ege terega algon men miedu danna mashhur fiqhi madhhab tawge bodati imam malik fada adi imam ahmad bin hanbal fada bebe fulun e tahammal kurban jehwada genne imam shafi ge wes doswar ekadege fana wes e imtihana kurimatlan jehwada genne ehenna mas adabu bodati adabta libada genne bekalunga terega imam malik himene wada gannawa e giturun imam ahmad ki ei aadiya khilafan mi masalaga bodati adabta ka aniyatake libada genne webekale ekalege faanu heful netenden ekalege faanu ga hashikoluga tala aniya dekke mundiya bunave gotun ekalege faana farwadinu mattaka ekalege faanu ge hashikolun maruwe fawa mas kandage naganjon mizamanuga de bawatuke farwatake nuhunnan ehemwima ekalege faanu ge hashikoluga telifa wale gadakamu ekalege faanu ge borakashige masta maruwegen e masta kanda naganjon e halatuga ekalege faanu uluvan jihwada gennevi eta zamane vande e fawga Allah subhanahu wa ta'ala heolafa khalifa yaku meduri kurabba alun aneka ahlus sunna wal jamaatu ge aqida nasr de wafawani imam ahlus sunna wal jamaatu ge namuga mashhur fawani imam ahmad mi imtihanu ga ekadege faanu kettere wada gennevi kamattaka ekadege faanu widalu man ebbasi wada no gennevi kirit qur'ana ki makhluq ekkamuga ekadege faanu widalu wani kirit qur'ana ki makhluq ekkamuga widalu wajnama timan kalege faanu kafir wane khalifa ya dima ekadege faanu widalu nuwe khalifa ya ki no khalifa ga ariuga wa miunnaki ei kafirun neke e aqida ge sawbo ekamuga ekadege faanu widalu wani timan kalege faanu imam ahmad kirit qur'ana ki makhluq kamuga bune fi kama vanama timan kale faanu kafir wane kama lobe takhunne mi nukuta ki tedem me kirit qur'an li fa ewa fa futta ganduta deli ege berugon hedifa ewa chen ei makhluq Allah subhanahu wa ta'ala duniyamatiga labwa fa madda ehennamas ega li fa ewa kalam fulu ei makhluq ennun ei Allah subhanahu wa ta'ala ge zat fula sida gulifawa ei Allah subhanahu wa ta'ala ge amal fulu to kuterega himene ei Allah subhanahu wa ta'ala ge sifa fulen ei baswahi kurevu ehmima duniya matiga bimmatiga kirit qur'ana wora muqaddas evse chennuwan bimmatiga sawbaki ei Allah subhanahu wa ta'ala ge sida zat fula gulifawa ei Allah subhanahu wa ta'ala kalam fulu imam ahmad rahimahullah widal wani من قال القرآن مخلوق فهو عندنا كافر لأن القرآن من علم الله وفيه أسماء الله تمن كده فانو أريه غانو تمن بيكنو أريه قرآن كي مخلوق كمغا بنفي ميه كو دماء هوري كافر كي سوبكي قرآن كي الله سبحانه وتعالى علم فلم إله باوا لوافاوا إله كلام فل إيغا معنى كيرت قرآن غا إله سبحانه وتعالى ذكر قربا فما إله سبحانه وتعالى اسم فلتا إمام شافعي رحمه الله إكل إكفانو وصية قال يوفا فاوي القرآن كلام الله غير مخلوق كيرت قرآن كي أي الله سبحانه وتعالى كلام فله أي إبس حالة مخلوق النون هم بما أقول من إنجن دني أقول من سلفري بيكلون مي عقيدة جمتة ಹುಟ್ಟಿ ವಡಾಗಿನ್ ತಿಬ್ಬೆ ವಿಕನ್ ನೋ ಸಾಬಿತ ವಡಾಗಿನ್ ತಿಬ್ಬೆ ವಿಕನ್ ಮಿ ಅಹ್ಲು ಸುನ್ನ ವಲ್ ಜಮಾಅತ್ ಗೆ ಅಕೀದಾ ಕಿ ಕಿರಿತ್ ಕುರ್ಆನ್ ಕಿ ಮಖ್ಲೂಕ್ ಗೆ ನೂನ್ ಕಮ ಇಲಾ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಗೆ ಕಲಾಂ ಫುಲ್ ಕಮ ಐ ಸೀದಾ ಇಲಾ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಗುಳುಂ ಹುರಿ ಬಸ್ಫುಲ್ ತೇಕ ಅಗೊ ನಿಮ್ಮಾಲು ಕುರಿಗ de misalaka jehilana kirit qur'anu Allah subhanahu wa ta'ala kurige fafuttawga bawa lawafawa khabartawge gotuga dhikr qurwafawa de wahake dannawala ege terega Allah subhanahu wa ta'ala mi wahi qurwani am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa Ibrahim alayhi salama Musa alayhi salama de be kaluna Allah subhanahu wa ta'ala bawa leve fafuttawga
إله سبحانه وتعالى بيان كرفا أنجوافا وكمان إله سبحانه وتعالى وحي كرفا ألا تزر وازرة وزر أخرى إكاو جفافين أنا كاو أفول من نونان مي أقول من جدينه قلنا كم ذكر القرآن وآيات قرآن الله من خبر كرفني إبراهيم عليه السلام موسى عليه السلام باوالي في صحفه تمن إله سبحانه وتعالى كان دعلو فيما ألا تزر وازرة وزر أخرى إهم ميجفاف عنكم وفلا نجهين كما وأن ليس للإنسان إلا ما سعى إنسان بني إنا كل كمك مالك إنسان نوي إنا كل كم منو إهن كمك وأن سعيه سوف يرى إنا كل كم إنا دكينت مالك قيامة دون دكينت أقول منا كيرت قرآن أقول منا إكان يطور الدليل كده إهن آية تبابرو فرفه ثم يجزاه الجزاء الأوفى دين إنا ين إنا يقول عملك غولي جزائك إيه عملك إيه هو عملك كم قص دنوبة عملك كم قص أقول من بفنة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى كيرت قرآن الله سبحانه وتعالى ورسافك بيان قرآن هذه تنتنوغا ولا تزر وازرة وزر أخرى أنجوا في بسميك أنكم جفاف نفلا هم يقولون الله سبحانه وتعالى آخر الدوها قيامتك واهك إتنتن واروتان لبيغانجين دانه واهكيا ادي آخرين ايكن هيوبگين واتنكي يكم بسمني موسى عليه السلام ابراهيم عليه السلام غسوفغا بيان كورو افكا غول من اعلى سوره ورغينان اوديوي بل تؤثرون الحياه الدنيا والاخره خير وابقى تبامي هنا الدنيا اي مهم تنك مقابلي اتنسه بودا لمبني اهنمس اخرته اي باقي ووناني تنكي معنی اي دميوتمගේ عالمكي دمي وحي كربان إن هذا هم كشور إواهك لفي الصحف الأولى كريغ ففتو غاتي من إله إنجويمه صحف إبراهيم وموسى موسى عليه السلام أدي إبراهيم عليه السلام ففتو غا دعاء كالقول من نكي الله سبحانه وتعالى باوالي في أمها فتك حق غتغا إيمان أدي إيمان كمغي أمها ركون تكفريهم غتغا إيمان erukun tawge haqiqa tuge tereng algon menna denegan nan je minbaro denegane e furiyam gotuga imam begin tibe e haqiqa madama qiyamah do algon menna faalo begin da duwahuga e iman kamuge foni minu kamun ufalibi e kamuge sabun Allah subhanahu wa taala ge kamyabo gocha wasilu we bay kamuga levevum wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallim wa barik ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa jazakumullahu khaira wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.